Ali i to će se promeniti. Biće Crna Gora ponovo jedno sa Srbijom. Dobar dan, Boško Obradović, narodni poslanik Narodne skupštine Republike Srbije. Dobar dan. Mislim da je zaista, ako možemo to i vama da prenesemo, sve ono što se sinoć desilo u Crnoj Gori je ozbiljan udarac na sve nas koji volimo Crnu Goru i koji volimo srpski narod i srpsku crkvu u Crnoj Gori. Smatramo i smo to zaista skandalozno ponašanje vladajućeg režima, ali o tome ćemo naravno sa ambasadorom. Nismo ovlačeni da komentarišemo. Sad ćemo da ostavimo poruku ambasadoru. Njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Irineju, molba. Vaša svetosti, obraćamo vam se sa molbom da hitno zakažete veliki crkveno-narodni sabor u Podgorici. Sinoćno hapšenje velikog broja narodnih poslanika, prebijanje episkopa Metodija i građana u Crnoj Gori zbog protivljenja donošenju zakona o verskim slobodama samo je finale pokušaja urušavanja duhovnog i nacionalnog identiteta Srba u Crnoj Gori od strane vladajućeg režima Mila Đukanovića. Onaj ko je udario na svetoga Vasilija Ostroškog, taj neka sigurno zna da neće dobro proći u životu i da će mu to biti i da će mu se to obiti o glavu i o svaku ovakvu odluku kojom se želi učiniti ovako svetoljuđe i ovakav udar na Srpsku pravoslavnu crkvu.